Salom Obat Taganupan. Horas. Iya, selamat hari Minggu Obat Taganupan. Nasiam homa orang tua nami di rumah no online, selamat hari Minggu. Terpuji ma Tuhan si mana goluta, na tetap marmudu-mudu, jangan membere na perlu bata. Ipar gogoi do hita, lahom mandopakon, bagai-bagai na masa bandi goluh tabe. Model ibadah tapan orang model D, jadi ibagas model D adong hasaksian. Boy nasiam orang tua nami bapa, nasiam orang tua nami inang, lansia, hasoman nami nama poso, boy pemberi hasaksian, patugan nasiam holi benami. Imasuki kita ma minggu pasapulsiah kon Doctrinitatis. Topik mingguan dihut manaron songon tentarani Kristus. Tema kegiatan GKPS 2022 hasadaon pakon pangidangion namar buah. Subtema mengarahkan kuria marsitu kolon pakon marsi patoguhon apa marsi pardiatean mando pakon parut tolon digolu. Ase homi ibadahta haganupan alat komunikasi iben hita nada silent. Pembuka kita ibadahta ibadah nami panorang saat teduh. Amin. Riap mitah itu jongjong. Puji hita ma Tuhan ta marhite haleluya 450 Betsada 2 pakon tolu. Bagas goranine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Biar manggidah Jehovah do parmulani ahuron, dapotan pangurusion nama diardo sagala na mandalan kosi, totap do baritani rosi sadokah ni dokahni, puji hita ne batata, puji hita anak nin. Puji hita Hai batata, puji hita anakni, puji hita ketoluni setolu sadaroi.
ham Tuhan ebata pargugohna so tarimbang. Tunggung janah bonar do ham. Ipatoru hamdo nagijang maruhur, janah ipagijang hamdo na toruh maruhur. Ipagindohan nami hubamu, masuki janah togu hamma, uhur nami mahrite tondimu. Asi unduk, toruh, saluju janah bujur hanami ilobemu. Sonai age ilobeni haganuk hasoman. Mahrite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami, ipadas kanami tonggo namion hubamu. Amin. Arina marasonangan do bata bani mingguon haleniai mendoning hita humbani haleluya 208 bait sada 2 tolu pakon opat bait sada idodingkon haganup kuria bait 2 nasiam daboru bait tolu nasiam dalahi bait opat haganup kuria janariap hita holi jongjong. Amen.
homa hita, sopotkon hita ma dosa ta hubani Tuhan ne bata. Ham Tuhan ne bata Bapa nami padidok niuhur hubani jolma pardosa. Doma ibirehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma, anjaha manaron hahiron pakon hadoyukon. Palamati tar sirang lahoma kokop hanami, anjaha manggolu. Naik usur unagori atas, laho mangapiti hanami. Tapi gatilang iapkon hanami bagalni pakop-kopop muin ben nami. Janah gati seng iat gaon hanami in bani goluh nami. Haganupanin inma pakorhon ni ginjang ni uhur, hapung janah hurang ni pangurusyon nami. Onpe narohma hanami hubamung masopot kon dosa nami. Pargui hamma hanami lau manangion hatamu. Asil ambit ididah iapkon jana iarusi hanami nadok yopkop hamdo hanami. Ajari hamma hanami asi iboto hanami martarima kasih maritehon ni uhur hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Tanggal hitama hata nine bata baga-baga pasal hasasapani dosa. Esengra Tuhan in mengambukon halak roh sisa dokah ni ai AGP dom mamarhur ibaen holong do use uhur ni romban hubani hina bueni idop ni hurni ibagas holong ni nebata domma isasap haganup dosata halaniai pataridekon hitama tanda-tanda parguluhan nabayu asangapon ma bani nebata ibabo. Tuhan parholongate bata halanina dop manasap dosata. Mendoring kita humbani haleluya 120 sia bait sada 2 tolu pakonopat. Bait sada idorikon haganup kuria, bait 2 idorikon nasiam sektor sada 2 pakon tolu, bait tolu idorikon nasiam sektor opat 5 pakon onom, bait opat idorikon hita haganupan. Aura
Paritama hatanine bata natar surat bani podah 10 ayat 10 das hubani ayat 20. Jupahan hapentaran diarando ai humbani omas. Dapotan ha uhuron harganan humbani pirak. Dalani halak parpitor daudoh do ai humbani hajahaton. Anjaha nama kargahon goluni ijagado laka-lakahni. Parlobe ni hasedaon ai magijang ni ukur. Anjaha panginjengon do parlobe ni hada buhon. Dearan do martoru ni uhur rapkon nama sombu. Ase marbagi taban-taban rapakon halak najukat. Halakna marimbaгаskon hata dapotan nama dear. Anjaha martua do halak namar hatengeran bani Jakoba. Amin. Martuah do nama nangar hatanine bata anjaha nama ribagas kosi. Mendoning usehita humbani haleluya 242 bait sada 2 tolu 4 pakon 5. Bait sada idoningkon nasiam kantoria, bait 2 idoningkon nasiam nama poso, bait tolu idoningkon nasiam inang, bait 4 idoningkon nasiam bapa, bait 5 idoningkon hita haganupan janah riap hita jongjong holi. Raja Negara
Tuhanku, ningon ham doaku, kawero behe tonton, kwe manggoro, dewe lamate, sai ham si Saksionita ma hata poroseon tain songon nasi naksioni hagelup halak na porsaya bani sab tanah on. Au porsaya bani debata bapa paruluh na sota imbang nama no palangit pakon tanah on. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nebatana sasadain Indo Tuhanta na tinukuni si Maria sang nape haliaban mahete toli na pasi nama naron na pani dan panorang si Pontius Pilatus ipas kono mate anja itano turun di buguna utoru mula manggolo kumbani na mate bani ari patulungan naik ke surga anjang rusyamu ne bata bapa pargogo na sabini kunjai nila mahira lau mahimi halak na manggolo pakon naduk mate au percaya bani toni na pasi bani kuria pasana pasi parsa orang ni segala napasi bani asupan dosa bani parponi akula pakon bani hadupan sadoka ni bokahni. Amin. Mendoring usai hita humbani haleluya 230 sia bait sada 2 pakon opat. Halani model dedon adong panorang hasaksian hambata genupan
Ibedana ipan orang. Atap nasiam bapa, nasiam inang, nasiam orang tua nami dan sia, nasiam masoman nami nama poso. Seng dong. Ya, halilangan dong, mandoning hitau setene. Puji tema Tuhan ta, mari teh haleluya. 300 waduk pulsada, bait sada, pakon tolu. Oras mabatas haganupan. Selamat hari Minggu. Sonari dasma panorang ni ibasaon hanawima songon penegasan warta batta GKPS Cililitan Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2022. Nah perlu be pindah kuria. Mulai sadarion lang etongon be jadi anggota jemaat ta ikuriaon aima keluarga Bapak Geri Wijaya Pratama Saragi.
Pakon Inang, Dewi Kristiani Purba, Dua Niombah, Jenistia Selomita Saragi, Pakon Jefflin Emmanuel Saragi. Halani sidia pindah Hukuria GKPS Bandar Lampung Resort Bandar Lamaung Distrik Pitu. Napa duahon Bani Nasiam Pokja Das dia Diakonia Pakon Aksi Sosial. Bani hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Yadong Kondo Pertupuan Rapat Pokja Das pukul 10.05 sampai selesai. Ianan menyusul acara agenda penyusunan program tahun 2020 tolu. Patuluhon kegiatan nayadongkon bani November tahun 2022 perlobe on November 2022 aima pesta Minggu Pesta Bapa tanggal 10 tolu November 2022 ibadah dan perayaan ulang tahun GKPS Cililitan. Minggu tanggal 20 Oktober 2022 rapat majelis marpardomuan hujai hubani hagan Pokja ase iserahkon ma kinerja tahun 2022 pakon program kerja tahun 2020 tolu sidokahan bani Minggu tanggal 10 tolu November 2022. Selanjutnya Minggu tanggal 27 November 2022 yadongkon ma sinode jemaat membahas program kerja tahun 2020 tolu. Desember kegiatan Natal. Tolu Desember 2022 yadongkon ma Natal sekolah minggu kelas kecil. Tanggal sia Desember 2022 Natal Inang Pakon Bapa. Tanggal 10 Desember 2022 Natal Napa Poso. Tanggal 11 Desember 2022 Natal sekolah minggu kelas remaja GKPS Cililitan. Pertupuan Naperlobe seksi sekolah minggu Yadong Kondo pembinaan PGSM pengurus guru sekolah minggu sa distrik Pitu bani hari Sabtu tanggal 5 November 2022 waktu jam 8 sampai selesai Marianan IGPS Cikoko Paduahon seksi Napa Poso Sadarion Yadong Kondo ibadah Youth Ministry GKPS distrik Pitu jam waktu ini jam 10 wanom wib atau jam 4 sore das bani selesai Marianan IGPS Cikoko. Jana acara on boido isaksihon melalui live YouTube channel GKPS TV. Paduahon tanggal 30 November 2022 Yadong Kondo Partonggoan Napa Poso GKPS Cililitan. Selanjutnya Ibacon Hanami kegiatan seksi Inang. PA seksi Inang Iba masa bani Rabu tanggal 26 Oktober 2022 panorang jam 10 pitu das 10 haluib ianan ruang sekolah minggu GKPS Cililitan offline aseroh bema nasiam Inang bani acara on. Napa duahon kegiatan sesi Inang Yadong Kodo retreat dan gathering Inang GKPS Cililitan. Bani hari Sabtu das hari Minggu tanggal 20 siah das bani tanggal 20 Oktober 2022 Marianan Ivila Erema Village Cisarua Puncak Bogor. Jana panorang ai Yadong Kondo rapat anggota seksi Inang.
kegiatan seksi Bapak. PA seksi Bapak Yadong Kondo Bani hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Panorang pukul 10 siang WIB das selesai melalui saluran Zoom meeting GKPS Cililitan. Hubani Hita seksi Bapak Sadarion duk selesai ibadah kebaktian tahun Yadong Kondo latihan kor aseroh bema hita janah jam 5 sore Yadong Kondo homa latihan vokal grup soreon aseroh bema hita. Hubani nasiam marpadumon hubani seksi minggu sekolah minggu Bapak. Hubani nasiam nomor tugas bani pelayanan seksi Bapak baik i kebaktian i gereja ATP Pertonggoan AC Yontang roh sermon bani sermon hadomuan na yadongkon bani hari Rabu tanggal 30 Oktober 2022 jam 10 siang melalui Zoom meeting. Paduahon Rabu tanggal 2 November 2022 jam 10 siang melalui Zoom meeting. Ase hubani nasiam nomor tugas nadop itodoh bani horja ai ase rohma bani sermon ai halani sermon ai khusus bani nasiam. Selanjutnya ibasan hanami adong surat undangan atau tugas-tugas hun yayasan Marsudur ini bu yakin keterangan lengkapna bui bagihon seksi multimedia atau humas aima pasal pendaftaran hubani kemudahan bani nyembahtan alau masuk jenjang pendidikan SMP Marsudur ini. Sonaima tugas-tugas nabui pada sekanami martong mahita. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Kami dapat berkumpul saat ini di tempat ini di rumah penyembahan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami sebelumnya. Engkau telah memberkati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Dan ke depan dalam melalui menjalani kehidupan kami ke depan, kami tetap memohon penyertaan-Mu. Kiranya Engkau sertai kami dalam setiap gerak langkah kehidupan kami. Engkau berkati kami Bapa dalam setiap usaha kami. Engkau berkati kami dalam usaha kami untuk membuat hidup kami yang lebih baik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Berbagai hal yang terjadi di dalam gereja kami, bait umat-Mu, kiranya Engkau Bapa campur tangan dalam setiap kegiatan kami. Para keluarga jemaat-Mu yang sedang sakit, Engkau campur tangan Bapa, Engkau sembuhkanlah mereka Bapa. Bagi yang berkekurangan Engkau cukupkan, bagi yang berduka Engkau hibur Bapa, dan Engkau pulihkan bagi mereka yang berkekurangan. Terima kasih Bapa. Banyak kegiatan-kegiatan di gereja kami yang akan kami lakukan, baik itu kegiatan-kegiatan Natal, pertukuan, seksi-seksi, maupun kelompok kerja. Campur tangan Engkau Bapa, agar semua yang kami rencanakan, semua yang kami lakukan, dan semua yang akan kami jalankan itu menjadi kebaikan bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Secara khusus kami berdoa kepada saudara kami, jemaat-Mu, keluarga Geri Saragi, yang sejak saat ini beliau akan menjadi jemaat di Bandar Lampung. Kiranya Engkau berkati keluarga ini Bapa, Engkau kuatkan Bapa, sehingga mereka menjadi dan semakin bertumbuh imannya di gereja yang baru, dan mereka bisa menjadi berkat di gereja yang baru ya Bapa.
Engkau berkati juga keluarganya Bapa, Engkau berkati juga keluarga besar kami di gereja ini, sehingga kami bisa bertumbuh dalam iman, sehingga kami bisa melaksanakan seluruh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang ingin kami doakan, tapi Engkaulah Bapa yang meneliti setiap kebutuhan kami, setiap apa yang kami inginkan dalam kehidupan kami. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di atas semua itu Bapa, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kami tinggikan nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima itang harita hata ambilan nama der pada seni Bapak Pendeta Bede Sumbayak mendoding mahita humbani haleluya 326 bait sada pakon 2. Idop ni hurma bani na siam pakondame. Humbani Tuhan na ibata bapata. Pakon humbani anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata ni na ibata ambilan bata ay mahumbani surat 2 Timoteus bindu 2 ayat sada das kubani 10 tolu. Nini sonon. Sir-sir marsitaronon songon tentara ni Kristus Yesus. Hampe ali anakku, marguguh maham marhite idop niyuhur ni Kristus Yesus. Anjahan na binogimu humbakku ilobe ni buwi saksi, ay mapadas hubani hasoman hatengeran niyuhur na buwi mangajari halak na legan. Ramaham marsitaronon songon tentara ni Kristus Yesus na bujur. Sada tentara na mandalan tugas sing raia taralit bani urusan-urusan golu si ganupari ase harosuh ia bani kopalane. Halak si parlumba pe
Seng boy jupahan sortali rudang ia, anggo seng pambalusi ia bani paraturan ne. Si parjuma natorik marhorja, aido napatut parlubi jupahan gogoh ni jumaay. Paruhurkon ma nahuha taon in. Ay bireon ni Tuhan Indo bam hauhuron ibagas haganupanin. Padingat-dingat ma Yesus Kristus. Nadop pinapuho humbani namate, na humbani ginopar ni si Daud, domu hubani na huambilan konin. Marhalahon ninsi, do ase marsitaronon aku, paalahon agarikon songon parjahat. Tapi hatani na ibata seng targarihon. Tapi hutaron do haganupanin halani na tarpilihin. Ase dikut si dia marhudih bani haluakon na ibagas Kristus Yesus. Apa bani hasangapon si sadukah ni dokahnya. Hatengeran ni hurdo hataon. Anggo rap mate hita pakonsi, rap mangguluh mahoma hita pakonsi. Anggo sabar kita manaron, rap manrajai mahita pakonsi. Angko iparnalang kita ia, parnalangon di maage kita. Ia langpe hatengeran nihur kita, hatengeran nihur do anggo ia. Ay seng tarpanalangsi dirini. Amen. Ay madasni duding haleluya saplalu ayat sada khatamu ale Tuhan. Kanupan namartupon ibagas goron ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ambilan ta sadarion ay mas surat ni Apostel Paulus hubani si Timoteus. Timoteus panorangi dia sa halak gembala ikuria Efesus. Sangat menarik ijon ang gibasa kita humbani wilta kitab perjanjian baru. Buedo suratnya Apostel Paulus. Hubani kuria-kuria, kuria Roma, kuria Filipi, Korintus, agi Efesus. Isebutkan nami menarik teks tahun aima. Adong do surat ni hubani kuria Efesus. Tapi ibaen surat khusus hubani si Timoteus nagabi gembala i Efesus. Ada apa? Hal ondo na perlu takasbat. Asita kasbata pergumulan ni Timoteus i Efesus panorangai. Paulus dumamben surat ni hukuria secara umum. Hape ibain surat ni parmahanion hubani si Timoteus. Igoran Apostel Paulus do Timoteus bani teks taon aima ali anakku. Sahali igoran do ia sebagai anak rohani. Halam yang poso ope Timoteus bani panorangai. Sino pita poso anggi pareksa kita humalatar belakang ni si Timoteus bergumul do ia. Masilang bergumul ia. Inang ni sahalak Yahudi do. Bapa ni sahalak Gorik. Buido tunga-tunga ni kuliat na sonarion. Inang ni si Malungun do. Bapa ni Sukulay. Atau sebalik di kumani, bapak ni si Malungundo, inang i rumah, suku lain, tidak apa-apa. Tapi mari kita lihat pergumulan Timoteus bani teks tahun bapak inang. Selaku gembala ia, buidu tantangan yang hadapi ini lang pita persoalan pribadi ini, na bergumul. Halani kurang pengarusion misalnya, pasal hata ni na ibata.
Tapi tantangan ay hutung-hatungan ni masyarakat bani panorang ijia. Atau tama hun masyarakat ada ketidakadilan na mempengaruhi pola hidup, gaya hidup ni anggota ni kuria. Anong kumabani panorangay kelemahan-kelemahan di tonga-tongan yang anggota ni kuria. Naurah terpengaruh hubani na itanohon. Au ubasa piga-piga ari na salpu sada berita sangat menarik do pakkorhoni COVID 10 sia ubani masyarakat Panorangon. Nini masyarakat Panorangon semakin was-was bani haganupan. Ya, was-was. Nini semakin hati-hati ya soman sundaryon. Terlebih kubani generasi muda. Diarduai kita ganupan. Tapi yang kau say hati-hati mahita banyak ganupan persahabat ta, perdepak, perjumpakat ta, nyurnanya makorhon duai bani pola hidup ta. On manayalami agi si Timoteus bani panorangai. Ambani tantangan ajaran sesat. Pakon guru-guru palsu itongan-tongan di masyarakat na mempengaruhi pola hidup di masyarakat. Halaniai nini Paulus ma hubani si Timoteus. Agepe marsitaronon, agepe buai tantangan, Paulus ingin memberi jalan keluar bani tantangan na hadapi niya. Parlobe ini ijon, kawah kon ma tentara. Bani bibel tiya tahun ijon, ia sada tentara na mandalan kun tugas, sing rakyat taralit bani urusan-urusan guluh si ganupari. Si harosu iya bani kopalane. Kawahkon. Lang rakyat taralit bani urusan halania ka, tugas niya ay menjaga, tugas niya ay membanjingis situasi di masyarakat, tugas niya ay memikir hal nalegan. Lang bes taralit iya bani urusan pribadi-pribadi. Halani iluar ni pribadi dito nagabi tugas ni. Ni Apostol Paulus kawahkon sada tentara sonaha carani. Lang pitahay hita ganupan nini jon kawahkon ma agi olahragawan si parlumba. Si parlumba iya nini bani tekstaon bojuk pahan sortali rudang iya anggo pambelosi iya bani peraturan-peraturan. Agi sonaha jago ni si parlumba anggolang mardalan sesuai bani peraturan diskualifikasi duai bapak. Langi akui hamonangan niai anggo malanggar peraturan duia. Rado sonai da bani kelompok na marlumba. Markateisasi pirado sonai. Lang membuka bibel ni di sip-sip itu diskompetangan ni diskualifikasi duai kasonai. Iba tu Apostol Paulus kawahkon olahragawan. Lang pitahay hita ganupan kawahkon agi si parjuma. Natorik marhorja do iya. Tapi yakin dan percaya ia yang pertama sekali mendapat hasilnya. Lang halak na ligan. Ligam malobe si malungun sapari. Ang si malungun sapari dong tonur dayok ni ijual si singisan ni. Nahurang diari pangan pakon anak-anak ni. Nabayukon ni nang tazo. Teksta makatahon tori percuma.